angcwele obakunyazezulu amin ngathangela ngomshemba njengoba ngilande ngiyasaba inkulumo yonke ekhulunywa la eThempelini ingami iyona le nami ngibone sibonakalisweni sengithule akusavumi manje mangithule sengiyibona nginecala mana thayingcwele ngoFebruary ngangila eThempelini ngokomoya esibonakalisweni ngilongagcina kungakabi khona ilockdown ngangihleli ngibheke ngapha uba kunyazezulu lalikhuluma ngala izwi lomshumeli ayekhuluma nalo wayekhuluma ngathi izwi labamajini engamuzwa ukuthi uyezwa umshumayeli wenkosi athi umaji yankosi yamakhosi ngiyezwa ukuthi babekhuluma nganangazi kodwa into engayinothisi ukuthi ngangingababoni kodwa babekhona la ngize ngibone uthango ngemuva ngayibuza ngathi mina konje le ndawo ebiyelwe yiphi ngabe sengiya kumaphela nami babucaba ngathi babucaba nginenkinga lana nginengilozi yomemo eyayingivelela ngakabi iNazaretha shuthi ngabe sengihlehla kakhulu yini ekukholweni ngicela ukuthi ngiye esikhumbuzweni ngoba ebuhleni ngeke ngikwazi ukubuya ngomsebenzi engiwenzayo mhlawumbe abaningi abantu ebuhleni mangifika la esikhumbuzweni iNazaretha ingcwele ngafike ngahlala kule ndawo engala ngafika lezinyembezi ngoba wayengathi ngidlala iTV ngayibuka yonke le nto yenzeka esibonakalisweni ngathi ngilolu lukhula ebelifihle inkosi yamakhosi ngavuka ngakusasa nomaphela namhlanje sothenga amasike sasebenza sengisebenzile iNazaretha ingcwele kuthe ngelesibili lokuqala kuMashi ngayibona iNazaretha ingcwele ngilele ngingamngelela sekuseni mangisebenza ebusuku ngingabingelela sekuseni isabatha ngingelela semini ngoba ngizofuke ngiphindele emsebenzini kwavela ikhodi kwalahlekela ifoni yami ngixolisela kwalahlekela ifoni yami mayilahlekela ifoni yami hayi ngithi ngeke ifoni yami mina kade ngafike sona ngaze ngibanjwe izige ngifutha ngizama namazingi ngibamba sengitshelwa abantu ukuthi ifoni iphumile esikhwameni angisaphethe ngizana ngisho imali oqhuba ngemsebenzini ngizibuze ngithi kwazikwenzakala ngempilo yami ebese kuthi ngolwesine ngivuke lesibonakaliso athi umuntu osile cebekhulu ngisabele kwami ngithi baba kulo muntu ethi ulaleleni engabe uyeThempelini bese ngithi ngizobona semini baba kade ngingenile athi uzonikela kanjani ngivuke emathayingcwele khona lapho sibonakalisweni ngilungise ngiye kuleli thempeli emdlweni kuya kulona esisabathalona ukhuluma umama ongilalela ethi ubizwanga la wena ubizwe lapha mangithi ngiyayibheka le ndawo ngikhombisa esikhumbuzweni ngimphendule ngithi kukude ngengisakhaya lasekuseni athi kodwa ubizwanga la ubizwe lapha mase ngidlule ukudlula kwami kube sengathi futhi nje sekuyaphuthuma ngibone sengilapha egate into engayinothisi indlela wakubiye ngayo kwase kuya ngathi kuya ngemgoqo yenkuni iphakeme kakhulu uthawa ngoba ngisho uphutshe ngithi mina babanya ngizongena kanjani lana abangcwele sebegqokile nami ngifuna ukungena ebese uqhamuka amaphara amabili owesifazane nowesilisa athi lo ngithi mina uhembe nala amaphara azophela kuthe into zami futhi athi lo wesilisa sona amaphara athi nithini esikufonelile mana thayingcwele ngathi mina ngifonele mina inamba yami ngithathe bengayiphendula indaba yenamba bephendula indaba yefoni bethi ifoni ithathwe yithini thina sona amaphara thina sayakhishwe ezulwini ngokuhlulwa yimithetho ngithi ngisakhuluma nowesilisa ngeleleke lowesifazane oseze wangagqoka uyithinta ithawa ngathi uzwa amakhaza athi lo wesifazane mina ngangiganile mntanami ngahlulwa umendo ukuhlulwa kwami umendo ukuthi ngangihlukumeze kumendo ngachitheka isele inhloko iyafana nalala ekhaya eNazaretha kodwa la ithe kuba yini la emzimbela ngasagqoka usenodinyana omncane lo mama ulusizi unento ehlafunayo lemlonyeni engathi kuyilala ebese ngithi mina pho manje mama mina ngenze njani ukhuluma indoda futhi ithi indoda hayi sifuna ukuthi usinikelele ebese ngithi mina ushembe uzomkhumbula athi hayi ushembe unyazi lwezulu amen ngithi mina ushembe uzomkhumbula athi hayi ushembe unyazi lwezulu amen sephendukela kumama athi mina ngitshelile ngathi sebezwile abasemazulwini impela zeseyibuyile le ngani yona ezosinikelelela manje ngibona ngaleso sikhathi mangithi ngiyibheka isandla sami imali yami incane ngendlela ukuthi lamaqala bawasho mina ngeke ngikwazi ukuyenza kubona ngoba ingamarandi bathi hayi sicela ungene usinikelele ngaleyo mali mana thayingcwele ngambuza umama ngathi wenze njani mama wathi umama ngangihlupheka emendweni ngachitheka
ngathi khona wangagqoka wathi sizoba ngasidla indlala mntanami ngathi mina khona manje uhlafunana sengidla isikhukho icansi engihlala kulona yilona sengidla manje ngase ngithi pho ngiphila ngani yonke leminyaka wathi ubaba ngiyengivuke mina ngihambe ngiyobheka amatakho mntana makwenzeke ngakuthola umlungu wanginika elosuku sidla leyo mali yosuku makuphelile kuphelile bangcolile bagqokile ongathi izinto abayixosha edampini ngaphendukela kulwesilisa ngathi baba uNkulunkulu uzomkhumbula unyazi ukuthi uzomkhumbula wathi he mntanami ngikutshelile ngathi unyazi kwenzile umsebenzi njengamanje-ke le ngane yona ezosinikela sekuzolunga manje into le ngakhala khona sibonakaliswe ngathi ngithi ngiyalibheka igeti lala lakhaya sengifuna ukungena ngizonikela ngaphaphama ngicela ukuwashembe angicacisele kubona ukuthi bangabani bafuna ngibanikelele yiphi inkinga efanele ngiqale kuye ngiyekubuka ngoba mangizwa kahle komalume kamkhulu wami wachitheka ugogo Mashesi waphinda kwaugogo wami ozaluma uMangubane wayegabele kaShezi wachitheka naye waphinda wazowaphindela ekhaya kuba kaNgubane wazaqala phansi wayogana kwaBhengu thina sezizalwa uMabhengu noma oseyogogo semzala emshadweni wesibili noma wami wafika wamhlula umendo uchithekile noma ngikucela nje bathayi ingcwele zonke izinto zayihamba kahle kuqala ukuthi asekusuka kwavele kwama angazi ukuthi wasuka kwamaphi ikuwa kumele kwenze njani uvele kube mnyama kakhulu ekhaya mina ngedwa engivukayo engazi umlungu osebenzayo mina ngedwa futhi iNazaretha kodwa yimina ngedwa futhi engithi mangibeka into bevele bezane bonke abantu bethi hayi kodwa ukuthi usewushembe yini sizoyizwa ngayo ngoba yena usewushembe bevele bengichithe bonke uma beke bakusho lokho kuvele kubhede kakhulu kodwa igama engengike notice ngithi mangithe shembe moya engcwele ngicela ubagcinele umphefumulo ukuze bekwazi ukuthi mzwane belibone iqiniso bekwazi ukungilekelela nangampela bayangene ukuthi bayadutshulwa bayadinga nemoto kodwa bayaphila ngonyazi lezo inkosi ibusisa sinisile amen uNkulunkulu usentendele konke ngoba ugcina ugogo urande khuluma ekseni osondela nokho abantwana